Icyorezo cya Korera giheruka kwibasira Malawi cyahitanye abantu 750. Minisitiri w'ubuzima Khumbize Kandodo Chiponda yavuze ko mu gihugu habaruwe abantu 22,759 banduye kuva icyorezo cyadutse mu kwa gatatu k'umwaka ushize. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubudage na mugenzi w'Ubufaransa bumvikanishije ko bashyigikiye imyanya ibiri y'umugabane wa Afurika mu Kanama k'amahoro ka ONU. Babonanye na Komiseri mukuru w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Moussa Faki Addis Abeba. Perezida Hassan Sheikh Mohamud wa Somalia ejo yasabye abaturage basanzwe gufasha guhashya abajihadisite bo mu mutwe wa Al-Shabaab. Mu nama yateguwe na guverinoma yamaganaga abarwanyi bakorana na Al-Qaeda yabagereranyije n'udukoko two mu buriri. Muri Sudani abasinye amasezerano y'amahoro baraye barangije icyiciro cya mbere cy'ibikorwa byabo bigamije gutegurira icyerekezo amasezerano y'amahoro atagira uwaheza. Naho muri Afurika y'Epfo ikigo gishinzwe ingufu ejo cyemeje igiciro cy'umuriro cyongeyeho 18.65% mu isosiyete ya leta Eskom. Iki kigo kitorohewe mu gucunga umuriro w'amashanyarazi ucikagurika kenshi cyashatse kuzamura igiciro cy'umuriro ho 32%.